hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisero mukela lona FM na ku hlekanisa ku langengisela xitichi xuriko eka nhlekani lowu namuntlha i ravuntlhanu siku hi leri ra vu-14 ra n'hweti ya Hukuri lembe ra 2025 van'wani va horile namuntlha va hola ra vumbirhi ku ya makumu hi marito man'wana loko i hole namuntlha swi vula ku lo sala ku hola kan'we ka lembe leri ra 2025 hi ndlela lese xivutiso ku miholo liya ya khume hinkwayo wa swi kota ku yi kombetelake ku yi tirhe yini kumbe wo ti fanela na hina ku a wu swi tivi na ku hi mhaka yi helele kwihi hi mhaka xitokofela xin'wana ndzi yana nga hi joyinisa njoho a wu swi koti ku a wu swi tivi ku mali yi helele kwihi tin'hweti ta 10 hinkwato ku nga swi vuli ko leswi ni hola yi ye kwihi mali kambe swi ri tani mingisero mugera lona ni FM komba ndlela a hi joyinini na muhumelerisi wa mina hi joyina van'wana van'wana va ri kwalaha xitokofela lexi yana kambe swi ri tani mingisero mugera lona FM na mukoroko hi Afrika wa vulavula hi sungurile namuntlha ku ri ra vutlhanu ri te tani timhaka ti tele loko ti tele ti te tani timhaka ti vula ku mina wehe se i nkarhi wa ku hi hlangana hi kota ku vulavula hi timhaka ta tiko ra hina hi ndlela yeleyo se loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta tiko ra hina hi vulavula hi toho hi ku angarhela te tin'wina mi nga ku mi khome toho namuntlha hi ta va hi kha hi twa n'wehe ku mi angula mi ku yini eka mhaka yo yeleyo ku sukusela sweswi ku fika laha eka hafu ku bile awara yan'we kwala xikarhi hi ta tlhela hi bula na va xifundza xa Gauteng lava na vo va nga ta hi byela ku loko hi kha hi bula hi kutani timhaka leti ta mbhasiso lowu wu endliweni a Joni van'wani va nge wu endleriwa timhaka ta G20 wu endleriwa G20 hi mpelake kumbe wu endleriwa ku Afrika-Dzonga ri tshama kumbe ri tlhelela ka xiyimo lexi lava nga hanya hi nkarhi wa apartheid va nge a ri xiswona ke swin'wana swa leswi kumbexani nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka swona hi ndlela yaleyo ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860 002543 hi ta twa ku mi angula mi ku yini kasi yin'wani mhaka leyi a yi ta tsakisa ku va hi twa tlhelo ra n'we eka yoho i timhaka ti va ku ta ya mahlweni leti ti khumbaka madzolonga ku ya hi rimbewu madzolonga ku ya hi rimbewu xin'wana xa xivangelo xa koho i ku mbangu lowu se hingile ku hanyeni ka woho wu ya wu kha wu cinca wu olovisa swilo wu tlhela wu endla leswaku swilo swi nga hi marito man'wana timhaka leti a hi ti toloverile ta ku na xihundla a swa ha olovi ngopfu swa xihundla hi ku swihangalasamahungu swa mabulu swi tele ngopfu se vanhu va kota ku va hundzisa mahungu kambe ke leyi lava ku vulavula hi yona hi leyi ku na vulavisisi byi kombaka leswaku vanhu hi vulavuri hi swona futhi na kwala ka nongonoko walowo ku vaxisati va swi kota ku va rhandzana na munhu va kha va swi tiva ku i wa un'wana na vaxinuna va swi kota ku va rhandzana na munhu va kha va swi tiva ku i wa un'wana kambe ke leyi nga komaka i ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi hangalasa mahungu ya rirhandzu ra hina ka swiyenge swa mabulu leswi hi swi tivaka ku van'wani va ta hetelela va twa ku vava ka swona a hi nge hi fike i ba n'wa William hi xitini loko ba n'wa William hi xitina i tlhe i famba i swi dumisa ka social media hi swi tsala endlani ivi khindlela i va khila ku fikelela yini hi ku n'wa William na maxaka n'wa William na vana n'wa William sweswo n'we mi teka mi hangalasa mi va mi kha mi lava ku fikelela yini hi ku sweswo swi hetelela swi ya tisa tinyimpi leti kumbexani a ti ta va ti papalatiwini se i mhaka leyi nga ta bula hi yona ntsena hi hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu sweswiwani hi bula hi languteka timhaka leti ti nga koho sweswi ta tiko ra hina ra Afrika-Dzonga mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe ku basiwa ka doroba ra Joni n'we mi hanyaku Joni hi byeleni mi le ku voneni ka yini mi le ku voneni ka yini kwala mi va ku mi ri koho swin'wana swa leswi hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka swona hi ndlela yaleyo mitshamo leyi nge le kuyeni mahlweni ya madlanga na komiti leya xinkarhana na swo hi nga tsakela ku twa hi ku ve ku na van'wana ongeti loko va vulavula laya ku ri swirho swa huvo yo endla milawu va na swikombiso swa ku komba ku kwata loko ku kha ku vulavuriwa
ku vulavuriwa ngopfu languto ka timhaka leti ti fambelanaka na matshamele ya leswi nge le ku vulavuriweni ka khomixini liya ya madlanga. Se nomboro yaleyo 0860 002 543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911. Hi nga se teka riqingho ro sungula ni byeleni ambebule hi le ka masipala wihi, i Lethaba, i Giyani, i masipala wihi, verile Mpepule, hi le Mbebule ya i masipala wihi. Hi ku patu ra nkulukumba Rachweni, Ernest Rachweni ni ri vonini mina kusuka ka Sikhunyani ma ku vona hi leriya ri famba ri ze ri ya fika Mbebule, kambe loko ri nghena switandini yo vanhu va le Mbebule va tshama swikobyanini leswaku switarata swa kona swikobyani a wu swi tivi na ku lava va nga na timovha va famba njhani. Se ni na ku tiva ku hi le ka masipala wihi hi ta kota ku tiva i mani mukhanselara wa koho a nga holi na laha tirha kona ka masipala wolowo. Hi ku loko ku ri ka hola a ta vitana va masipala wa yena va ta khulela switarata. Ene loko ku ri i wa le Giyani swi vula ku loloha mukhanselara hi ku masipala wa Giyani ve le ku tirheni va tikomba leswi va kha va swi endla swona, va tikomba ku va endla yini. Se ni pfuneni ku twisisa ku a Mpepule hi le ka masipala wihi, ni la ku twisisa ku i mani mukhanselara wa koho loyi a pfumelaka ku vaaki va tshama switarateni swa swikobyani. 0860 002 543 na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona ku njhani la Mpumalanga mbeseki. A hi tekeni muyingiseri loyi a ri wo sungula Nhlekani loyi. Nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. I Nhlekani kumbexani ni nga va kumbexani ni nga ri ku preseni kona kambe yaleyo swi hatse swi hlamuriwa kwala na kwala swi hlwelanga. Ayi mara Afrika wa vulavula mi Afrika wa vulavula na hi rhandza swi kumekile. Mpepule ve ri yile a Greater Lethaba. Lavas hi byeleni hikokwalaho ka yini mi tshika vanhu va tshama switarateni swa swikobyani. A hi amukeleni muyingiseri loyi. Nhlekani tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi muyingiseri wa mina 0860 002 543 muyingiseri hi loyi i Nhlekani. Me pfukele Botsbat. Hi pfukele papa hi ngo vona. Hi pfukele. Okay. Mina kuna swin'wana swo ka ni nga swi twisisi hi murhangeri wa NPA Shamwe Batoyi. Yeah. Zirisiwa ni vula leswi. Kahle ku sala ku tekiwa ti-Lamborghini letiya ta Maumere. A ku hume report ya Special Investigation Unit ku ri ku ve na fraud a Tembisa. A xibedhlele xa Tembisa. So kasi wa a nga khomiwi Maumere. Mara ita loko ku swa xivutiso lexi a ku yimele maphorisa swi nga endla ntirho kasi ku sungula maphorisa swi nga endla ntirho a byela va NPA va kota ku khomiwa kumbe va NPA va investigator va byela maphorisa ya khoma ku endlekala yini kahle ku mina a swi twisisi ku loko munhu a lo karhala xitori xa yena a ti fambeni a tiva ku defend corruption wa famba mamandla lembe leri taka masunguleni ka January a mehleka ka January mativa leswi mi swi vulaku leswi mi swi vulaku swi na nkoka ngopfu hi ku kumbexani swi nga lava ku hi kota ku twisisa ku kahle swi ndlisa ku yini ku timovha letiya ti tekiwa hi xivangelo xihi. Hi ku loko ku ri ku i vukungundwana ka vula munhu loyi a fana khomiwini hi yo mhaka un'wana muyingiseri tshama a vutisa ku a ngo lo khomiwa nkuzi na a va ti vuyisela tiLamborghini ta bosi wa mina va hambana swona va ti tekela yini ke wa a nga khomi loko ri na nandzu wa a nga khomiwa va ti tekile i tsandzeka ku famba n'wana wa Xikwembu sweswi mara va ri ku endle corruption a khomiwi ke NPA yi ri no yimele maphorisa sungula a investigate kasi ka maphorisa na NPA i va mani va investigate da ku nandzu kahle maphorisa and then NPA yi nghenelela ku teka yena ka loko kumbexani maphorisa va yise docket va ku kumbexani NPA ma chuchisa loko swi te tani kumbe hi nge chuchisi na hi ku NPA i huvo ya vuchuchisi
and then ebe vachuchisi va ku hala ku hava ku hi nga wina la nandzu lowu a wu nge humeleli na hambi wo ya court ivi va ku a nge chajiwi ivi loko a chajiwa a chajiwa mara report yi te na ICU SIU yeah yes ku ta ku va hetile so pala ku langutiwa kambe vambirhi swa ku report leyi ICU ha yona le yi nga ta ya ntiyiso ku ta va yi huma ka maphorisa ni mi twi va ta botomela va ambala ta heta i la ku ti fambela vona xikwembu movha ene na sweswi i na tin'wana nge le ku ti fambeli leyi tona kambe hambi swi ri tano va ta ku lavisisa ka vo a ku wile eka bullet hatela ta famba va ti tsakela a khomiwi loko a ri na nandzu ke ni mi twile ni mi twi kesiri tlhelo leri mi nga ta na rona 0860 002543 nokonoko i africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM i nhlekani aye papa ninjani Buttpet i pfukile hi ngo vona i god la Buttpet Buttpet the phone so the chairperson ya xikolo xa Maleleti Primary School SGB na challenge Buttpet yi ri ku hi le recommendation ya SGB ya SOD mara yi kumeka second ya hi ripite i recommendation ya SGB leyi hi vona yi ku ri a nga va right ku a nghena a va SOD loko hi khwayara hi vutisa mhaka leyiwa va ni byele ku a ni kun'wana na kun'wana la na ku ya kona hi ti-10 ta ene i ntiyiso yona ni kun'wana na kun'wana la mi ya kona hi kuma swi tiva musiku n'wina tani SGB mi to bumabumela ku mi lava ku thoriwa mani ya hi yini kun'wana kun'wana twanani loko mi ri SGB mo bumabumela ku thoriwa mani ku thola a swi le matimbeni ya n'wina swi tekiwa lo a tekaku xiboho xa ku thola i nhloko ya ndzawulo that's right se n'wina mi se hi yini Buttpet ku kwalaleni fambile liya hi khwayara ku ta tisa ku famba yini a nhlamulo ya ku a yi kumi Buttpet because munhu loyi a nga tholiwi a nga recommend-iwanga ni legitimation i fanele ku tirhisa 3 ya vanhu ka list se 3 ya vanhu ka list nga kona Buttpet a nga ndlangi ti-interview yi did interview mara nga kona ka list ya 3 ya vanhu recommendation in the interview kwala mi ri koho yes kwala a mi ri koho tani hi xikolo yeah ivi loko a ndla interview yeleyo a nga a n'wina mi nga n'wi bumabumeli a mi n'wi zondzela yini n'wina loko mi nga n'wi bumabumeli a hi n'wi bumabumeli Buttpet hi mhaka ku ri xikolo xa hi xi fambiseki loko hi endla swilo swi boha swa ku sungula na ha swa ku tala swi humelelaka Buttpet la xikolo xa loko swi boha sweswi a hi ri na ma-EE a hi qacha ma-EE Buttpet hi kumeke Buttpet ti ya timhaka hi toyeliwa tikweni timhaka ta ku hi qacha ma-EE va ku a hi qacha vanhu va right ku hi qacha vanhu va right Buttpet swi huma ka vo as mudyondzisi wa xikolo a tlhela yi futa ku dala na secha ka ai Godfrey ri vuya ri tsema Godfrey kambe ni byele loko sweswiwani ni lava ku hi kota ku twana na mina wehe ku i ri a wu n'wina tani SGB a mi n'wi bumabumelanga munhu yaloye kambe a ri kona ka ti-interviews haswo yes se swi vula ku a khome namba ncila a ri n'wanuna kumbe a ri n'wansati hi Buttpet wansati hambiloko Buttpet u khome number 3 ka department ya ku recommenda va recommenda exactly lava SGB nga va recommenda ka list loko zuri out ka list luxwa ku recommendation ya we icon hina hi yimani hi ta sala ndzhaku nga ri ni yi voni na email ya n'we mi nga ni tsalela hi ta sala ndzhaku hi ta vutisa na va ndzawulo va ta hi byela ku ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta swibumabumelo sweleswo swa xikolo xelexo na ku tshemba ku va sambo va ta
va ta hi pfuna vhiki leri taka loko hi vuya ka nongonoko lowu hi ta va hi mi kumele nhlamulo ya kona kumbe xani namuntlha hi nga yi kuma ncindani. Ni nga tsaka ngopfu good track ni kumela nhlamulo ku twakala hi ku va titenda va kuma ni cinci recommendation hi chela munhu hi luya va ngo hi na ka ngo recommendanga ke SGB jen xikula xi tswalile good track hi Friday mara va ni tela ntirho wa mina va ka ni cinci recommendation. No, ni mi twile buti wa mina a ku na problem ke hlayisekani. Hi ta yi landzelela but Godfrey ya khensa swinene mhaka yin'wana leyi yi fanele ku na n'wi tshemba muhumelerisi wa mina i ta swi landzelerisa ku ya mahlweni muhumelerisi but Gerald na vo va ta hi byela ku va ri xiyimo xi ndlisa ku yini ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 na vona ku ya Afrika wo vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana muyingiseri nhlekani emamukele ka Munghana Lonene FM nhlekani nhlekani savo na vayingiseri hinkwavo na n'wana ku duma Afrika wa vulavula no ka hayi leswaku ene leswi tsakisaka i ku dzinga ha vonaka a ni swilo swe le joni swi le ku fambeni kahle mi tshama dorobeni ro basa masiku lawa a ni nghenelangi tote ni nga ni tsaki ka swa n'wina Butet leswi nga nghenela swona i ku la ku tsundzuxa vaakatiko va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi vukungundzwani lebyi nga kona lebyi ni byi vonaku hi masiku hinkwawo la mapatwini ya hina Butet. Ku na vakulukumba lavaya va hi pfunaku loko hi ta va hi humelele hi tinghozi la mapatwini ya hina lava hi va vitanaku va ti-breakdown Butet na ha ri kona kahle ngopfu ni yingisele n'wina. Okay, sorry Butet. A hi tlhogomeleni loko hi ri vachayeri or vinyi va timovha loko hi humelele hi tinghozi vakulukumba lavaya va tsutsuma ku ri vona vanhu vo sungula ku fika. Leswi ni nga swi hlangana na swona Butet hi leswi loko wena wa ha fonela ndzindzakhombo wa wena wa movha vona va fika laha va ku vutisa ku ina ndzindzakhombo i va ku hi wihi i vula hi ku va teka nkarhi ku hlamula lavaya va ndzindzakhombo i va i ri ka waiting call vona va yima le tlhelo a vuya a ku se ni va kumini hi lava vulavula na vona a ku nyika foni ya yena loko a ku nyika foni ya yena Butet i vulavula na munhu loyi i vulavulaka na yena i ta ku byela ku ri ni niki nambara ya wena ni ku fonela straight ku fone munhu yaloye kasi i chomi ya munhu luya a fonaku va tirha swin'we ive va teka vuxokoxoko hinkwabyo bya wena a ku nyika phepha leri ya ku nyikaku u sayina u heta va rhwala movha va famba loko se i ya lava movha ku kwihi i ya wu kuma movha wu charge mali yin'wanyani yo tala ngopfu Butet ka storage xa vona movha loko ya lavisisa a ku nga ri vona lava wu vulavula na vona va ndzindzakhombo ya wena a wu vulavula na tichomi ta yena luya ya wena a wu vulavula na tichomi ta yena luya so ni la ta tiyisisa ku ri vanhu a va tekeli ngopfu nhlokweni ku ri loko va kume nghozi ku nga vi na munhu a ta ka vona a va nyika foni ya yena va vulavula na munhu loyi va nga n'wi tiviku a va tikumeli vuxokoxoko hi voxe hi tifoni ta vona because sweswo swi hi veka ka nghozi ya ku ri ni ya kuma ku ri ya humesa timali to tala hi 2 hours Butet hi 2 hours na meta botome ni yi twile tlhelo rero mi nga kombisa rona ma ni kuma tlhokomaka ta mahungu na khensa swinene loko mi tena tlhelo roro lero nomboro i 0860002543 a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimisekweni nhlekani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
Hele ka Munghana Lonene FM Komandlela anhlekete kumshani ndaba yakhe ayibulana tatana Mhlanga kambe ayi kutuming sona mina 0860002543 nakona ko Africa ba wabulabula se tabulabula na yena loko ba hetisa kambe sweswiwani loko va ri ba lulamisa va ri mi ta tsundzuka ku aka huvo ya endla milawu namuntlha ya le Gauteng kuna ntshamo lwa wu nga rhumeriwa wa ku pfumala ntshembo ehenhleni ka Premier Panyaza Lesufi so swi nga leswi nkulukumba Mhlanga lava hi lava ku bula na vona sweswi na vo va ri kwele loko va huma va ta fa va hi byela na totoleto ku yi fambe njhani mhaka leya ya motion of no confidence hi ndlela yoleyo a hi ku tumingisela Munghana Lonene FM nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 a hi ku timhaka leti wi nga khoma tona sweswi ku nga va ku ri ku ya hi laha ni nga ku xaxametela tona ha koho kambe hi nga rivali ka timhaka leti ta ku loko mi ka mi ti hanyela ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana ku na leswiya swa ku va mi hangalasa ntsako wa n'wina wa rirhandzu eka swiyenge swa mabulu kambe ke nkama wun'wana mi hangalasisa xilo leswi mi kha mi swi tiva ku ntsako wa n'wina i ku rila ka wun'wana xana hikokwalaho ka yini hi ta fanela hi endla swiyimo swa mixakolo hi ku swin'wana swi hetelela swi tisa madzolonga lawa a ya nga fanelangi ya va kona kambe ya hetelela ya va kona hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va hlangana na swiyimo leswi swi fambelanaka na timhaka ta ku endla onge mi le ku khoriseni mi le ku bombiseni leswi n'we mi twa ku ngeti hi leswi tsakisaka n'we kasi van'wani swi va dyisa kumbe swi va twisa ku vava hi ndlela yaleyo nomboro i 0860002543 a hi tekeni loyi mingiseri inhleka tsundzukani ntiri mhaka liya yona hi ta bula hi yona ntsena hi hafu ku bile awara ya n'we sweswiwani ha languta timhaka letin'wana ti khumbaka tiko ku nga ri madzolonga ku ya hi rimbewu hi ndlela yoleyo nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 a hi tekeni loyi mingiseri nhleka Hayi njani? hi pfukile minjhani mani Hi pfukile. a kenza Lana hina swiphiqo na union ya hina ya hina hi le Bushbuckridge na community ya le Bushbuckridge. Since 2018 I presented NGO va ku va hi teka. Sis. Mi sungula njhani mi ku hina xiphiqo na union ya hina mi vula ku n'wina va mani mi khome nhlengeletano ivi loko mi khoma nhlengeletano va ku fonelani ka Munghana Lonene Hi vatirhi. ni vula swona tanihi vatirhi mi twanane ku mi fonela ka Munghana Lonene Because hi lava ku pfuniwa hina hi le bya ku pfuniwa hi ta kuma ka union ya hina mara union ya hina yo hi tshembisa swilo swa ka swi nga ri kona i union yile anyhow kahle xiphiqo i yini xiphiqo i ku voho va hi tshembise timhaka ta ku ma-permanent loko ku pfaliwa ti-NGO hi 2018 ko vhela a hi yo volunteer hi humaka leswi ma-home based care se va hi department yi adopta yi nghenisa ka Department of Health se since vo va hi dyondzisa va ku vo union ya hina hi ta tekiwa se ku va na ti-negotiating between vona Department of Health se Department of Health a yi na problem mara yi ri yo yi ta teka ma-matric ntsena laha hi nga koho hi hlanganahlangani ku na va ka va na matric ku na lava nga na matric se va ri vo a va nge swi koti ku sayina ku department a yi release ma-offer letter lama hi nga ta kota ku nyikiwa wona cause vo va lava hi tekiwa hinkwenu ko hala ndzhaku hala September va hi bye timhaka ku hi ti 1 ta September se hi tekiwile hi rindza swi tlula va ku ti 1 ta November tini na sweswi a yo yima se tolo a hi heti mithinini laha hi nga fika hi va lava hi lava chairperson a nga ri kona va fike va kuma van'wana va ku hi joyinisa vo va ni hawu futhi se loko hi lava ku tiva feedback swa ku thola ku heti mithinini ku fambiwe njhani ya tekiwa or njhani na cause i khale hi ri kokwalaha ka department na certificate na ma-matric na ma-degree na hinkwaswo mara still a hi swi ndhawu va ku va hi hembele masiku ndzhaku until sweswi ende swilo swa ku tala hi leswi endlaka swa ku a ti-colleague te tin'wanyana ti lova hi mavunwa lama vo va hi byelaka wona se that's why mi vula yini loko mi ku ti-colleague ta lova hi mavunwa mi swi vekeni ni kota ku swi twisisa kwalano mi vula njhani loko ni ku ti-colleague ta lova hi mavunwa i timhaka vanhu van'wanyana u kuma swa ku va suka va endla
a swikweleti va tiva timhaka ku vo se va tekiwile va tirhela mfumo kuma swa ku swilo leswiya va hi byelaka swona a hi swona a ku le ku endlekeni ka nchumu kuma swa yena ti-high hopes ta le henhla ta ku okay sweswi ni tekiwile ni ta va na swilo swa so na so mani ya kwinikwini ta teka mibede or mani endla ni teka mali ni ta lomba mali lisa n'wana xikolweni timhaka ku swilo se swi ta va swi tshamisekile kasi emavunwa ku va nga ri na nchumu kasi a mi sunguli mi yima mi vona ku swa endleka ivi mi kota ku leswaku n'wi mi lombela mali mahlweni swi nga si endleka kambe leyi mi vulavulaka yona na yitwa n'wina mi wela mi ta ni kaneta loko ri ka hi swona n'wina mi wela ka lava va nge lava va nga hava timetiriki swantswa va tisalela n'we swantswa mi nghena hi swo ni vulaka swona swa ku hina hi wela ka vanhu a ni ri n'wina mi ri va ni hawu veri a ku ngheni hinkwavo kambe ndawulo yi ri yi nge nghenisi hinkwavo hikuva n'wana va hava na metiriki ya metiriki se ni nge ri n'wina laha mi nga koho n'wina ni vulavulaka na n'wi sweswi mi wela ka lava va nge hayi swantswa hina hi nga na maphepha hi nghena lava nga hava maphepha va nga ngheni me a na metiriki timhaka ku va delaya process a department loko department yi pfule mavoko yi lava ku hi teka va ri ku na phase 1 na phase 2 phase 1 swi ri lava ku va na metiriki phase 2 hi lava ka timetiriki mene wela ka phase 2 mara phase 2 yi nge ngheni phase 1 tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ni komeli sesi wa mina a ni tivi ku ma ha ri koho layinini kambe ku veve ku nghenela swa mavhengele ha ha ri ku vulavuleni laha ni nga koho a ni nyika xiyimo xa kahle xa ku kota ku ni nga vona ku se nkarhi luwa wu fikile kambe hambi swi ri tani va ni hawu va ta fanele va ta hlamusela ku endleka yini hambi ku ri va ndzawulo ya rihanyo na vona va fanele va ta hlamusela ku endleka yini na ku leswo tshembisiwa mintirho hi ku va mi volunteerile mani yimi na swona a ni yimi na swona hi mhaka ku n'we mi lo volunteer hi mhaka ku mina nkarhi ku na munhu loyi a nga volunteerangiku hi mhaka ku a nga na nkarhi i le ku ringeteni ku phechaphecha swin'wana kun'wana se a nga ha kumi ntirho hi mhaka ku n'we mi volunteerile kahlekahle leswi a swi fanele swi endliwa i ku loko ve va na tiposo va department a va tholi vanhu a va humesi tiposo ti aplayeriwa swi nga ri na mhaka ku a wu volunteerile kumbe a wu nga volunteeranga leswo tshembisa vanhu tiposo ha swona maendlelo lama ha wona ya va ya bihe ngopfu ku mina ni koti ku ya teka nkarhi wa mina ni volunteera hi mhaka ku ni fanele va ni kha ni foroma switina ku hi kuma swakudya hala hi dya se swi vula ni nge yi kumi ntirho hi mhaka ku a ni nga volunteerangi a hi swona van'wani va volunteera hi ku va na vona vanhu lava va sapotaka se a swi bohi ku va kuma swakudya vo to ya va volunteera leyi va tirhela mahala ivi va kuma ntirho se swi ta fanele swi langutisiwa sweswo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka Sayeni njhani? Sis, hi pfukile minjhani n'we? Hi pfukile. Vakheta a ni la ku vulavula hi yin'wana ni nga yi discover na mina ka sayiti ra vugevenga lebyi byi nga ku ndlekeni la South Africa. 2 years back hi 2023 a ni ri saloon. So ni ri saloon kwala Gauteng. Ni endlela saloon hi vanhu lava le handle la va le Zimbabwe. So hi ku loko va vulavula language liya ya vona liya ya yelana na Xivenda se ni kota ku yi twisisa loko va ri ku vulavuleni though ni nga swi koti ku responda back. Va le ku discusseni timhaka ta mali leyi nga gonya yo hundza a bordereni ma swi vona ku vulavuriwa hi ku huma ku hakeriwa 600 loko mi fanele mi huma hi ku tidocument ta vona ti va ti nga tshamisekangi and then loko va nghena ku ngheniwa hi 2.5 se ni le ku va tweni loko va kha va swi vulavula ku mali se yi gonyile a ku gonye ka leyo nghena a yi suka ka 2000 yi ya ka 2.5 ivi ni ku va ku kasi wa hi twanani ku na yi twa language leyi ku yelana na Xivenda le Xivenda na xi tiva ivi ni ku kasi ma hakela loko mi nghena na loko mi huma na va ku ha hakela i mhaka ya ku ti-documents ti va ti nga tshamisekangi so ni ve shocked hi ndlela yin'wanyana bothete ni va shocked ni hlayela hambi no va ni ringeta ku hlayela ku va nga vandla mamona le ku lava ni le shocked ni hlayela bazi hlayela swi swa vanhu hi le ri nge
ano va xorde ku va invite yi tele ngopfu munhu wun'we ku va a ngungumiseriwa ku huma i hlayela ku hundza mabazi mangani laha bazareni hi siku man'wani ma Malawi Mozambique Zimbabwe i vanhu vangani laha ndzeni ka bazi va va ku va kha va pfumala ti-document mara concern ya mina a yi yava ya ku mali leyi hinkwayo va yi collectaku yi ya ka mani wish ya mina Bothat a ku ri ku na xona xi hundza lexi xa vukungundzwana lebyi nga tibodareni xi humela handle NBA yi va na vutihlamuleri bya ku hi vo va hi onhelaku tiko nkarhi wun'wanyana hi ku mali leyi va yi collectaku laya yi tele ngopfu imaginani loko mi kha mi tivutisaku loko mi kha mi tivutisaku loko ku hinde bazi ri ri na vanhu a hi nge ri na vanhu va 70 mi kuma ku hinkwavo kumbexani maphepha va a ma basanga swi vula ku va ku hlengeletiwe mali ya ku tlula kolomuya ka 175,000 rand hi bazi rin'we so ma swi vona ku vanhu loko va ku tele lava vo ka va nga ri ku na maphepha swi vula ku vanhu va le ku ndleni mali leyi a tibodareni a tibodareni ku ndziwa mali se na kwala Pitori mabazi lama ni rheyila swa timovhani leswa tiphurayivhete leswi Bothat so ni tala ku vona swi swo tala leswi endlekaku laha patwini loko ni ri ku tirheni so mabazi lama loko ma huma la ni le Pitori loko ma huma ya yimisiwa before ya huma ku na matrafiki laha tshanela va ma targetaku mabazi lama a ri humi ri nga yimisiwangi se va huma va collecta every day na vona lava ni va ni khi ni tivutisa ku ku ndziwa lanji hi vo vanhu lava masiku hinkwawo mara main concern ya mina hi liya yi nga le ka MBA le ku mali leya kahlekahle yi nga yi ya ka mani mi nga hi kumela ku vanhu lava va ta va hi hlamulela hi ku a hi mavarivari leswi ni twe hi vanhu lava hakelaka mali leyi ku vele ku yi humeseni mali hayi ku huwa kambe mavarivari a ni ngo ku na leswi hi nga swi khoma ka sisi ku va hakela kumbe va hakeli vo ngo ala na loko vo tshika va hlangani na hi nge ho landa vona va lava hi vika ku n'wina ve ri mite va to hina hi vulangi sweswo se ku va ku ri mavarivari ku kondza hi fika laha hi nga va ku hi ri na vumbhoni lebyi hi nga byi khomaku hi voko kambe lexi xi nga kona hi xexo swa ku minkarhi yin'wana a swi ta laveka sweswo ku lavisisiwa ku lomu mindzelekanini ka endleka yini hi ku kun'wani ve ri va chika khwatini va chochoverisiwa kunene va ya va khandziya na swibazana swi va yimerile le mahlweni sweswo swa ku tani se i ku va ku vonaka ongeti ku na ti-syndicate tikulu leti ti fambisaku timhaka ta ku ngungumerisa vanhu kusuka ka tiko rin'wana va ya ka tiko rin'wana va kha va vuyeriwa hi mali hi ndlela yaleyo kambe hi khensile ku va mi tena tlhelo rero sesi wa mina se loko mi kha mi famba hi xibazana hi ximovhani xa n'wina sesi a mi chavi ni vula loko mi kha mi va fambini a na hala ta vutisa ku a mi chavi loko mi kha mi renka na 0860002543 ko va tiko rin'we ntsena ni nga tshama ni swi twa va ku vaaki va lwa hi xivona i ra le ka Dingamasi ku na lava lwaku va ku va lava ku khandziya bazi ku na lava lwaku va ku bazi ri nga khandziyiwi loko no va kuma vanhu va lavo ntanta va vutisa va ri vambirhi ni nga tsaka ngopfu n'we va tivaka va byeleni ku loko no va kuma vanhu va lavo ni nga tsaka ngopfu hi kota ku twa matlhelo mambirhi hi ku loko va ka va lwa hi xivona a tikweni rin'we van'wana va ku bazi ri nga khandziyiwi van'wana va ku bazi ri khandziyiwa ku va kha ku endleka yini se mi va byela ku mo tshika mi va voni kwala mi va vona kona ku a va tiva tani fanisele a hi tsungeni ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula ntiyiso mingisero mgana lona FM Khalanga Pet Mathebula va vula mina wena u ri yini khometi timhaka 0860 002543 a hi kuti ku mingisero mena un'wangu wa wena u ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona Nhlekani lowu wa Xikwembu timhaka hi totoleto ti nga le ku humeleleni ku ya amahlweni n'wina mi angula mi ri ku yini n'wina mi khometi timhaka a hi kuti mingisero wa mina 0860 002543 a hi kuti ku
ta timhaka nga na tona hi tihi un'wana mi yingiserile nhlekani hlekani butrek njhani hi pfukile buti wa mina minjhani n'wana pfukile mina ni vona ile ya G20 ya summit leyi taka ya loko ni ta langutini butrek ni tshama la kona la a Johannesburg ntirho loko ni languta kahle ni swi vona a yi prepared mani hi ku ya hi cleanliness hi mabaselo ya doroba ndhawu ya hina a yi basanga a yi tsakisi hi ndlela leya ku swi nga endleka ya va xihlekiso ematikweni man'wana kambe loko mu ku a hi lulamelangi mi vula hi tlhelo rihi mi vona yini n'wina hi tlhelo ra mabaselo botpred hi tlhelo ra mabaselo Johannesburg yi thyakini loko mo ta langutisa kahle mi ta kuma laha hansi laha ku ri ku thyakini ku na vanhu va nga va tlanga a ti-bridgini mandzi a ni swi tivi loko va teka summit yo fana na G20 va faka a dorobeni ra so hi va hi kha hi la ku va xikombiso xini ka matiko man'wana at least a vo yi teka va yisa hala vo Cape Town ya antswa mani ku ya antswa yi basini kambe xivutiso ku ta va ku loko mu ku Cape Town ya antswa ma swi tiva ku ya va ku hi nhlengeletano leyi a Joni veri ya va a Nasrec so loko mi langute Nasrec mi languta loko va kha va famba hi mapatu lama ma nga va nghenisi ku dorobeni va kha va ya a Nasrec va suka veri le kwihi kambe va suka va Rosebank kumbe va suka va Sandton sweswo swi nga vonaka leswi n'wimingi vulavulaka hi swona swa vonaka bopotped loko munhu a ya a Nasrec swa vonaka leswi ni hlamuselaka swona swa ya yi doroba ri thyakini mani Pitori ni tlanga mara Nasrec a yi tsakisi ya a no nyika mavonelo ma mina botped lero swi nga hlamarisi loko loko u tshika swin'wana hi twini loko yi wela ka madoroba lama nga thyaka misava hinkwayo xikongomelo a hi ku tivu mara i matimba ya xihlampfula ka Home14 Nametweni 0860002543 nakona ku ya fika wa vulavula hi le ka Munghana Lone na FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona nhlekani lowu na timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona eka siku leri ni swi kumile veri wa 24 ambebule hi le ka masipala wa Greater Letaba va ta fanele va hi byela ku va dlinerini ku ya ambebule vaaki vo famba swinkobyanini laha loko va kha va nghena tindlwini ta vona leswi a ku fanele ku va switarata a swi vi switarata ka va ya amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani hayi khalanga mpfukeli vota mina hi pfukeli n'wina minjhani ogela nge ni dlamba na ha qualify ku nghena ka ti-topic hikuva ni a yi dziki wo papamale hi ta fana va peluke wela ka sweswo nghena ka yaleyo ya un'wana na un'wana a yi lavi ku dzika khalango ni nge a ni la ku teka liya ministara wa finance ka timhaka ta budget i vulavule hi swi swimbirhi leswi ni lavaka ku swi tshaha 1 trillion leyi faneleke yi ya ka infrastructure yi endla mapatu madamu mabloho hinkwato infrastructure development leti nga ta pfuna ka economy hi leswi president va nga tlhela va swi launcha tona i timhaka ta kahle mara the question leyi ni nga na yona khalanga hi leyi i vanhu vangani va nga ta benefita out of that 1 trillion kumbe yi to helela swikhwameni swa van'watipolitiki because loko yi ri 1 trillion hi ndlela yaleyo yi fanele ka ti-infrastructure
hi ta aka ti-infrastructure leti hi nga ta tlhela va proud hi tona kumbe ku to va ti-infrastructure leti ku nga ta nyikiwa macomrade endzhaku ka 6 months swi va swo wile mabridge ma wile hinkwaswo sweswi nga ta va swi endliwile swo wile kumbe hi ta swi kota ku tlhela swi komba after 10 years ku 1 trillion liya yi hi pfunile yi endle 1 2 3 economically hi ve na vanhu lava nga kuma mintirho because a yi fanekele yi benefita yi solve issue ya unemployment sweswiwani khalanga va tlhela va mention timhaka ta ku more than 30,000 wa vanhu lavakulu va le ku komberiweni ku a va suki va huma va ya wisa va lava nga na ma 55 years ku ya le hi mhaka ku mfumo wa ha swi koti vatirhela mfumo va tile ngopfu mara loko u ya swibedhlele ku le ku xoteka vatirhela mfumo loko i ya hala maphorisa mi le ku xoteni mara ve ri va tele ngopfu okay vatirhela mfumo lava va nga famba va 30,000 va wisa khalanga hi ta tlhela hi thola another 30,000 wa vantshwa na no ku ya humelela yini hi tiposo ta vona lomu a va ri ku tirheni what is the use khalanga hikuva unemployment yi le henhla yi va tlhela va hlamuseta mhaka yin'wana ku na ti-ghost workers khalanga a hi fanele ha vulavula ka mfumo lowuntshwa hi ti-ghost workers lava nge ku na close to 9,000 wa ti-ghost workers i tshama i swi twa ka private sector ku na ghost workers ka private sector kolomu ka tikhampani a swi kona mara ka mfumo ka masipala ku na ti-ghost workers ka province ku na ti-ghost workers ka national a hi swi koti ku solve issue ya ghost workers because 9,000 liya yi nga ku hakele ka vanhu lavo ka va nga hanyiki a yi ta va yi create mintirho khalanga vana va hina va huma swikolweni va huma tiyunivhesiti va ha to famba van'wani va ha to pasa va ya tiyunivhesiti va vuya va tshama leyi ya 1 trillion yi ya fane yi ya chaneriwa ka ti-BEE ani yi empowera ti-black people ku ri va endla mabridge na yini lava va nga political connected khalanga swi hlupha ngopfu loko hi fanele hi vulavula unemployment mara swi nga va khumbi van'watipolitiki vana va vona vavasati va vona swigangu swa vona va ri ku tirheni swikhayima mbuti va mbuyangwani khalanga va khome maphepha va khome hinkwaswo a ve le ku thoriweni na sweswi ka 1 trillion liya a va nga phemi nchumu van'watipolitiki va yimerile that 1 trillion ku ya phema loko swisiwana swi tshama swi ri na ndlala kambe swi nga koteka ku hi huma ka xiyimo lexi hi ku anakeni hi lava ku huma hileswaku xi ta hi tikela ngopfu leswi endlaku ku xiyimo xi tika i ku van'watipolitiki ku va tshama va kha va dya va rilaya ka mina xikhayimambuti ni nga hava nchumu ene minister wa finance te loko a sungula a ku budget leyi yi nyika hope yi hi nyika hope njhani khalanga a kha vulavula hi ku yi ta create mintirho yi nyika hope njhani because ti-statistics leti nga kona khalanga ta ku pfumaleka ka mintirho a hi tona a ti hambananga na ti-statistics ta vanhu lava nga na xitsongwatsongwana xa HIV because van'wani va lova na ku testiwa va nga testiwangi van'wani a va kona ni le ka system ya ti-statistician general ka state lava nga ku laveka mintirho va give upile vanhu vo lo tshama vo lo yimela ku ya magojini khalanga na vanhu lava faneleke va susiwa emintirhweni i ti-breadwinner i vanhu lava tlangaka ti-society kuma mukhegula kumbe mhani a ri na 62 years a nga swi lavi na ku ya pension a fanele a pensionini hi ya tirhaka ri yexe vo lo tshama i sapota vana i sapota vingi i sapota vatukulu i ta yisa ku yini a wisa fanele ku wiseni vana lava tirha mara a vele ku kumeka mintirho hi ta huma njhani hikuva hina swikhayimambuti hi langute van'watipolitiki for our hope hi langute vona ku loko va susa matimbeni swi vula ku a hi nga ha dyi ku ve na sweswo a hi le ku dyeni hi hanyi hope ya ku xikwembu xi ta swi vona hi ta huma njhani ka sana khalanga a va fanele va hi tirhela for the past 30 years a hi fanele hi nga ha ri na tona ti-ghost workers for the past 30 years leyi hi nga ka yona khalanga leyi ku nga empower ya vantima va ka hina va nyikiwa tithendara na hinkwaswo a va fanele va create mintirho ka ti-small business a va fanele va create mintirho leyi na loko hi ri na unemployment a yi fanele yi nga ri hi ndlela leyi nga xiswona mara i kuma muntima wa ka hina loko a nyikiwe thendara fika xava ti-Lamborghini tinharhu leti costaku 30 million because Lamborghini yin'we ve ri i 10 million khalanga swi yisa ku yini khalanga swi yisa ku yini sweswo instead ya ku va teka mali va create mintirho tilo tshama lavan'wani hi nga va vhotela va nga teka vana va vona na vasivara va vona na vakon'wana va vona va va nyika mintirho ka social media ve le ku bombiseni ni vula ku i ze bombisana lexi xama ku wa buruku ku i xave hi 20,000 loko ku ri na vusweta tikweni khalanga
munhu a nga swi tivi ku mindzuku ta dya yini vanhu na loko ku ri na nkosi sweswiwani vanhu hi mhaka ku na ndlala va ba mavoko not ku ri va tsakele nkosi mara ku va ta fuka va kuma plate vhiki hinkwaro i xiyimo lexi nga ku tikeli van'watipolitika va xi voni khale nga ve le ku tifumiseni a va ha ri na mhaka na nchumu 1 trillion leyi va nga yi vula ve nge a va lavi ti-construction mafia i tipolitiki van'watipolitiki lava nga ta va dya hina van'wani hi to nambuteli hi to languta hi ri kule thank you I can tlhelo rero mi nga ta na rona 0860002543 a hi kumeni mahungu misava ya awara ya n'we nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela nhlekani botpet mara ma swi vona ku tiko ra hina se hi tele ngopfu wa overcrowded van'wani va ha ku chika hi swihahampfhuka matolo o R Tambo hi mpela ku hava tiko leri va nga ta ya ka rona mara ka botpet vana va hina hi rilela vona mfumo wa hina wa khatali mativa loko hi vo vaakatiko hi sungula ku bihela vanhu lava nghenaka la tikweni va nga ri na mpfumelelo anere vanhu lava nga famba hinkwavo irrespective ku ri u huma ka tiko rini vana va hina a va sukeli timhaka ta mabyala na mnandi na ti-fast life vana va hina a va sunguli ku dyondza va ti createla mintirho va ti endlela swilo leswi va swi endlaka swi nga pfuni nchumu tiko ri le ku fambeni botpet tiko ra famba tiko ra lova vana va hina va ta sa va khoma tinhloko a ni mixisi Buntshindani na botpet ka Munghana Lonene mi tshama kola a Johannesburg ka ya va vona vanhu datamrero na vanhu va ye va ri karhi va le ku lukiseni ka doroba kahle leswi endlekaka i mhaka ya ku masipala wa Johannesburg va endla leswi va ngo vanhu va hlambisa n'wana hi ku vona ku ta va yeni a ni hleketi ku ri swilo leswi va ta swi maintaina after G20 khale va karhi va swi vona ku Johannesburg yi njhani karhi yi thyakile yi thyaka ngopfu Johannesburg ku vula ntiyiso leswi va swi endlaka sweswi i ku hlambisa n'wana hi ku vona va yeni and ni tlhela ni nga tshembi ku va ta swi kota ku maintaina leswi va swi endlaka sweswi after G20 na kanakana kwalano Vashum botpet na Buntshindani kwalano tiko ra ka hina ri borini vonani vanhu vo za va chika OR Tambo va baleka tinyimpi leyi a va tivi na ku va tise ku yini mara va rhurheriwile ma swi vona ku loko se a ko va materrorist a hi dlawiwile musi tikweni a ku na va languteli ndhawu leyi ku ngcono se hi ti langutela hi hexe na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko 0860002543 swi tikomba timhaka letiya ta huvo ya endla milawu ta haya mahlweni kambe hina hi ri a hi bold mingiselo wa mina hi lava ku hi twa ku timhaka leti ti nga ku koka rinoko hi tihi ve ri loko timali ti vulavuriwa ka mpimanyeto to vulavuriwa ivi ti ya ti ya kumiwa hi va lava va swilo swa vo swi va fambelaku kahle kambe lava swi nga va fambeliku kahle ku fana na hina swi khaya mambuti ho swi twa kwala maphepheni n'we mi ri yini 0860002543 inongonoko Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makombandlela nteri loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi ta va se hi kha hi bula hi languta ka timhaka leti ti khumbaka swihangalasamahungu na ku bombiselana leswi munhu a swi tivaka ku hambi ta ku a hi swa yena kumbe hambi ta ku a swi nga ri swa yena kumbe hambi ta ku yini kambe sweswi swi nga xiswona santivi ku i ta angula ku yini ka mhaka yeleyo nomboro yaleyo ya 0860002543 ni tshama ni swi vula kwala ni ku swi fana na ku munhu a nga vileli ni vone un'wani wa vaaki a swi endleli ni ku ya
kumbexani i nkarhi lowu wa ku vanhu va swi kota ku swi vona ku hambi vo ringeta ku titumbeta ka ti-Facebook na yini va ta tiveka ku i va mani leswiwani ku ri mhaka yini ku ri mhaka leyi ya ku vanhu va chavi ku fika va tikuma va tsalatsala swilo kumbe ka Facebook kumbe ka yini va onha vanhu mavito kun'wana va raha na vumbhoni hi ku tsakisa hi ku kumbexani va ta kuma leswi mi nge ti-followers kumbe ti-likes kumbe sweswo swa ku taniya se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku van'wana va onhelana mavito se van'wana va swi landzelerisa vitana maphorisa va ta n'wi lulamisa munhu loko swi lava ku a rideriwa ma yi vo mhaka kona se i timhaka leti kumbexani na vana va fanele va swi tekela nhlokweni swilo swikulu na hambi sweswi wo nghena ka Facebook kumbe ka Twitter kumbe ka yini ivi tsala swin'wana kumbexani rhuketela mina kumbe yini swi nga na mina ni nga swi voni kumbe swi endla mina ni nga vi na swo ni nga na mhaka na swo kambe ni na vamakwavo va ku fika nkombo ma swi vona se va ta swi vona na vona se siku rin'wana vo va ta ku lava no swi tiva ku vele ku laveni mina ni nga swi tivi va ta ku ridela kumbe swin'wana swo taniya kambe hi ku timingisela wa mina 0860002543 a hi ti ku mingisela n'wina mi khomete ka timhaka ta tiko leti ni te hi ta bula hi tona hi hafu ku bela awara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu a hi amukeleni lowu mingisela nhlekani a ni nga pressanga kona la 0860002543 mi nga tirhisa na X Africa Munghana hi kota ku twa ku mi angula mukweni kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za Kisangani u zerelela wa English hey imam kiri shaka le balakashani mara mchinyali bunna kashani ubya Rora ga mro ai fukile papa cancer snane man merini man good glory like gwanu so uzela rizaba gire bari ka mukwathu ku melele maka ya so dumgari yomwanga yo watla musela maka yela onyo la ke tamusela uzela wa English wa tamusela ga English boyo raka ya badar ka udosilo beji good zikrari yo anyaga English ubule na buzakaranda abule na bwini ka mkwano burela wakagwa amgana lo nene rabari television ya kitangane le bake gluba kona uze doro gai bari utalo suwa so kizarele English ngiyanga ukona no aya okay sasunene bata ilandelela lava va tirhanaka na timhaka ta va kona Bookjobi Matopu va ta ilandelela ku swi nga ha endliwi swi swa muxaka lowo ririmi ri nga ta ri kha ri vulavuriwa ku ri rona ri twalaka hi ndlela yaleyo ha khensa swinene but ku ri kota ku ri swi twisisa ka loko zelela wa English a yi chayile baje na swi twisisa na swi twisisa no nkombo to mina khensa swinene i mhaka leyi kumbexani lava mi endlaka timhaka ta swa mahungu ni tshemba mi ta va mi swi twile hungu rorolero n'we mi tirhaka ka xiyenge xa mahungu ku va ri layi a hi ro sungula ni swi twa leswi vanhu va kha va ku munhu hi vulavula hi ririmi leri i vun'wana ta hi ririmi ra Xinghezi wun'wani a ni tivi lava tirhanaka na swona va ta swi lulamisa kambe hi tweneni wun'wana mingiseri hi twa ku ye angula ku yini khomiti timhaka enhlekani a hi vutomi njhani papa mina hi pfukeli n'wina minjhani but hi pfukile a khensa but budget hi twile leyi nga ta na minister no lava ku seketela leyi nga ta na bava lava nga kombisa ku to ya ku nona va lava nga nona na khale budget swi ku vava ngopfu namuntlha ma vona nkulukumba lava nga n'wi tekela timovha ti-Lamborghini teto nte hi le jara ni hindze hi kola a gate ya yena na ku humelele yini mi nge vi leswaku leyi mi nga tshama mi swi vona mi nga swi vona muti luwa na ku humelele na ku tekiwe yini na ku ndleka yini a swi kona swilo sweswo vutomi byi ya mahlweni kambe loko mi ku vutomi byi ya mahlweni mi vula yini ni vula ku a ku leswi a nge heti nchumu hi mayelana na mhaka ku tekiwa ka timovha ta ka nkulukumba luwa wa ka marimani maxivonga xa yena loyi va ngo i na rixaka na president so
a ka ha na lexi hi nga ta xitwa sweswi hi nga swi twele ku va teka timovha hi vona ku tekiwa ka timovha a ka ha na xin'wana hi nga ta xitwa swi helele kwalaha ka mfumo wa hina South Africa yi fambini good pet hambi yo la ku ndla hina hi South Africa yi fambini nge yi vuyisi yi fambini mi vula yini ku Africa Dzonga yi fambini South Africa yi fambini good pet mi vula yini maendlelo ya swilo ko va leswaku we are on our own leswaku ko va ku ti langutisa munhu a survivor leswo tala leswi swi ka ha ri na nchumu South Africa but South Africa yi fambile tiko ri fambile but lova ntiyiso na hi jikajika ntirho ya hina ku hi jikajika kwala joni hi jikajika va Sandton almost every 10 minutes of my life ni karhi jikajika va Sandton va high party ndhawu teti loko ndzi mi kombisa ku nte kona ka nkulukumba lowu kwele tindhawini ta mampela a tindhawini ta mampela tindhawu ta mampela good press tiko ri fambile nemetwela a hundzeni la hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula emakumembirhi timinete ntsena ku bela awara ya 13 nagara ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mingiseri hara muchinyali va ri ni mvutsako mi lava ku swindisa ku yini mi lava ku twa loko va ku va tisa xiviko a vulavula a hlamusela hi ririmi rin'wana na rin'wana ku katsa na Xibhunu Xinghezi Xindebele Xiswati sweswo ke va ri ni mvutisa sweswo kambe mina ni nga vula ku a swi koteki ke ku loko ku ri Munghana Lonene FM yi kha yi haxa ku hi Xitsonga loko ku ve ku tekiwe hungu leri munhu a nga vulavula hi Xipedi kumbe hi Xizulu kumbe yini n'wina va ka Munghana Lonene mi cinca Xizulu lexiya mi vulavulela henhla mi vulavula hi Xitsonga ke a swi koteki sweswo ke se kumbexani hi ta va vitana na vo va ta mi hlamusela kahle va mhani Tiyiselani Maswanganyi Ndlovu hi ta bula na vona hi twa ku hi vo va nga kota ku va hi byela ku loko xiyimo xi titani swi nga ndlisa ku yini hi ta va rhamba Sesilusi hi ta bula na vona va ta kota ku vhema mi basisa siku rin'wana hi ndlela yaleyo kambe a hi ku tumikisela wa mina 0860002543 nakona ku i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomba ndlela a hi amukeli n'wana mingiseri loyi nhlekani hayi bothet bota mina mpfukeni hi pfukeni minjhani futhi hi pfukeli man kombela ku va xitala vito bothet ni la ku nghena ngopfu ka le ya budget a hi bothet mina question ya mina le a yi nge hlamuli hi n'wina mara no vutisa kwala moyeni na bothet a hekeli ku swani ku humesiwa budget va yi endla va ku leyi i budget ya Limpopo leyi budget le kwihi ku va ku langutiwile ku xota ngopfu hi yini leswi nga tala mali muni kumbe vo nikiwa budget vanhu va yi tirhisa ku yi va tsana va yi tirhisa ku va vutisiwa timeyara na tikhanselara ku hi nga mi budget yo tanihi kwihi leyi nga fixaka swilo leswi mi xotaka swona na mina sweswi mi nga vulaka ku nge hlamuli mina kambe ni loko ku andlariwa mpimanyeto ku va ka ku ndliwa milawu veri mi swi vitana minawumbisi ti-bill se ivi minawumbisi liya yi pasisiwa va yi vitana division of revenue swi vula ku a ku langutiwi ku a Limpopo ku xota mapatu ku langutiwa ku na swifundza swa 9 swi averiwa mali hi ndlela leyiwani hi ku languta kumbexani ni nga tsandzeka ku hindza ka ku va languta yini ngopfu mara a va languti ku n'wina mi xota mapatu hi yo mhaka mi kuma ku a Gauteng va swi kota ku xavela vana va vona leswiya swa ti-tablet kumbe a va ha tirhisi ngopfu tichoko a Gauteng xikombiso va tirhisa ti-smart boards ani kambe mi kuma ku a Limpopo ka ha ri na xikolo lexi xi pfumelaka na chalkboard se mi ta kota ku swi vona ku a va hayi ku phakiwa a va nyikiwi mali ku ya hi ku va xota yini vo nyikiwa mali ku a Limpopo va ta kuma mali leyi a Gauteng vana hele kumbexani leswi hi nga mi vutisela ku swona ku ngo va ku lava ku tiva ku va languta yini loko va nyika vanhu mali ya hi ku loko mi languta vote ka malembe lama nga votiwa kusukela hi 94 ku ta fika sweswi a ku cinci nchumu
mara budget yi le ku humeni leswaku loko ku ri ku lembe leri a ku huma tliliniki kumbe ku endliwa xikolo tikweni ro karhi a swi tolo budget na ti-service ta hina ti va ti kha ti approve hi swi vona ku swi hi tisela ku cinca mara loko va nyikiwa budget ku nga cinci nchumu patu ra ha ri na xikobyana sweswiya titliliniki ku hava ni gina ni nga swi twisisi na mina mara ku va ku a ni hi nge yi hlamuli kambe loko vukiwa ku cinci nchumu mi vula yini kahle mi va mi kha mi yi vekisa ku yini kwala okay a hi nge hi leswi botete kusukela loko votiweni hi ri laha tliliniki a yi endliwi endhawini ya hina hi ri laha hi patu a ri endliwi ndhawini ya hina hi ri laha hi ti-shopping center a ti le ku endliweni mara budget yi le ku humeni lembe rin'wana na rin'wana ma vona so loko ku ri ku akiwe hi mina a na hi ta swi okay lembe leri ka budget ya lembe leri hi aka tliliniki ntsena which means a hi ta va se ku ri minus problem ka tiko ra ka hina hi leri taka va ku endliwa swin'wanyana hi ku leswi hi lava mati va hi endlela mati a hi ri a va swi endli lembe rihi mara kan'we ka season hinkwayo swi hi tisela ku cinca bothet hi marito man'wani n'wina mi hehla ku swa endleka mi kuma ku mi ti tshamela ka va nghena purasini le ka hina lembe na lembe ku kha ku hlayiwa budget kambe mi nga voni nchumu xa lexi xi endlekaka ka tiko leriya ra ka hina ra ka ma nghena purasini hi swi vulaka swona hi swona vulaka ngopfu swona bothet ku hina a swi hi tiseli ku cinca evuton'wini bya n'wina hi xikalavito mi le kwihi ni vula ku hi le kwihi hala ka n'wina hi xikalavito hambi mi nga a ni tivi ku leswi mi nga langa ku va xikalavito mi ta swi kota ku vula ku hi le kwihi le alteni se vula ku alteng a ku cinci nchumu switsongonyana bothet koko a ni ho vonisana na matiko man'wana sweswi a ni nhlokomhaka yi vula ku a hi pfuna leyi hi mihleketo i tiyisa a ni ali mina vona ku alteng ku cincini ku hume statistician general a hi ku cinca sweswo ku ku cincina ni ha tithoponyana hi vona na hina loko va vulavula na mina ti-bashfoni ku hayi lava ve le kaya tina ve le kaya ni mi twini a hlayiseke bothet no a khensa se loko a vulavulele alteng nkulukumba loyi xikalavito hikoho kwale ku huma ku statistician general hikoho le ku huma ku maseve athas makam ya kambe a amukeli n'wana mingiseri loyi nhleka u na munhu la hi mi amukeli ka munghana lonene mpfuka mi tshika ni yima loko mi ku khomisa sweswo a hi mina no amukela haleni ni mina ni le moyeni botpadi a boto wa mina mi rini n'wena hi pfukile njhani botpadi hi pfukile boto wa mina n'wina ni byeleni mahungu botpadi mina a ni nghena ngopfu hi liya ya yin'wana yi nga fika yi nghena hi mhaka un'wana va vula yin'wana ya ti-union laya ya loko mi tsundzuka kahle botpet loko ni ta mi tsundzuxa hambi mhaka swi tsundzuka kahle a ku ri ti-3 ta October hi 2020 ni nge swi tsundzuka a hi ri ka covid a hi swi swa covid ni swi rivele hinkwaswo hi ri na crisis yo fana leya aka province hi vulavula hi mhaka ya permanent employment se hi tiyimela loko hi ve na challenge hi yo yini ya leyi nga menxioniwa namuntlha hi sungula ku tiyimela hi hexe ku fika na namuntlha pete kwaku loko a no vulavula ni ri ka position ya ku ri ni ri kwalano a ni ta va ni ta na tidokumente na papila leri namuntlha ni vulavula ku namuntlha ku nga ti-14 hi nga rhumela ka ofisi ya ministara ku ri a hi hlamula ku ri vanhu lava yena a va twisa ku va na nkoka laha South Africa i vanhu lava nga ya exikolweni kumbe i muakatiko un'wana na un'wana na anytime loko hi ta ngopfungopfu ka mhaka le ya ti-community health workers ku kombisa ku va na swin'wana leswi va swi endlaka hi vulavula hi mali leyi counselor i vanhu lava nga dyondziki va nga dyondzeka swinene ngopfu hi vulavula hi ti-mentor mother i vanhu lava nga dyondzeka ti-peer educator i vanhu lava nga dyondzeka va nga na tona ti-grade 12 mara even today as I'm speaking botpet va sideline-wile vanhu valava switolo loko va laviwa ti-certificate ta vona va na tona va tlheriseriwa endzhaku ka swin'wana swa swibedhlele ni nga ta ka ni nga vulavuli hi vito ra swona sweswiwani unless no ta hi monday ni ta ni commit document se ni vona ku ri botpet vanhu va ka hina va le ku xanisiweni loko hi vulavula hi department of health mutswaleli a tiva ku ri no department of health vanhu va kona lava nge le ku pfuneni ka vanhu ku nga ti-food soldier ku nga vona community health workers ma-CAW va tirha ntirho wukulu ku va ngopfu va pfuneta na manese lava ngo lo tshama a tliliniki van'wani mi twa ku na switori swo ka swi nga heli swa ku kholeriwa ka ti-patient mara ma-community health workers
va tirha hi patient le handle va hisiwa hi momobet va famba hi milenge ni byeleni community health workers leti vo volunteera vo thoriwa ku endleka I'm so fine ni nga ku va hola under phezan ya stipend xa contract ku tsaniwa ti-contract ta 12 months leti lwaku la se kusukela hi 2020 ya liya ni vulavula ku yona mi nga yivi va na n'wina ku ri ti-3 ta October loko mi ke mi ni interview ya ha ri mithinini na sweswi hi khe hi lwela permanent employment loko hi khe hi ti lwela hi hexe union yaleyo yi nghena hi ku yo yi tibyele ku yi na matimba yi fika yi hijacka leswi hi nga swi lwela from the scratch vandla hi nga vute i swa vona hina vinyi va swona hina hi tirhaka swona tanihi community health worker hi nga ti sungula group ya hina hi lwa va hijack se ni byeleni loko va hijackile swi mi pfunini kumbe swi yo mi tlherisela ndzhaku swi hi tlherisele ndzhaku ngopfu a hi ri kahle a hi ku vanhu va nyimpi na hina mara loko se ku ta fika 7 va ku va teka va grade 12 va tshika lavan'wana ku ve vanhu va volunteer kusukela sungule ku vanhu va ritirhela ku volunteer sungule le sungule ka NGO mara loko va ta tekiwa under pesal first payment hi 2018 a ku tekiwe vanhu hinkwavo ku ni vula na sweswi munhu loyi a nga na grade 12 na loyi a nga riki na grade 12 va hola stipend swo ringana va tirha mintirho yo ringana hi wo samarita lava nga na grade 12 va nga ta va wu endla na wo tlula lowu van'wana va nga wu endleki a ni ngo sweswo swi ya hi muthori papa milawu yin'wana na yin'wana yi na muthori kambe a hi gimeteni kwala na swi tiva loko wo sungula la yi nge heli ya mina n'wina a hi gimeteni kwala ni mi twile a hi komeni nhlokomhaka na mahungu ikombo ta kesa a hi kumeni ku mahungu ya misava ya ukayelele eka Afrika wa vulavula mi ri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona se loko ni fika springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina nga endli nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekele ma criminal service hale handle va hi sala ndzhaku loko ni fa track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana botata ni nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi 12 va ku laha u nga kwa hi kona a hi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni vutsuma ni vuya kaya na mitwe but kame mi ri treka yi ri n'wina laveka koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wina mi nga skepangi botata kasi ni vulavula swin'wanyana lexi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere onge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandlela hi vuyeli mingiselo wa mina makumembirhi nkombo timinete ku se ba awara ya khume mune ku na leswiya swa ku loko hi ka hi hanya a swi lava ku va hi tshama hi tsakile a swi lava ku va hi tshama hi nga ri na mintlhontlho leyi hetelelaka yi hi tsanisa kumbe leyi hetelelaka yi endla leswaku miehleketo ya hina yi va hansi ka ntshikelelo hi leswi hina hi va ku hi kha hi swi langutise xiswona ani se ke sweswiwani ku tumbuluke timhaka ta swihangalasamahungu leswiwani hi leswiya swa ku vanhu va swi tirhisa hi tindlela ta vona to hambanahambana van'wana va swi tirhisa ku vuyeriwa hi kuma mali van'wana va swi tirhisa ku hangalasa mavunwa va swin'wana va swi tirhisa ku twisa van'wana ku vava se hi laka ku twisa van'wana ku vava ku swilo swa sungula ivi swi tlha swi hela se xivutiso ku ta va ku loko ku ve swa sungula swilo swi tlha swi hela hikokwalaho ka yini hina tanihi vaaki hi va na ntiyanhlana wa ku loko se swa van'wana swi va helerile hi vonaka ongete ha tsaka hi swona ni nyike xikombiso xa ku swa endleka mi kuma ku sweswi ni ngete tani mi kuma ku n'wa William i boha xitina loko n'wa William a boha xitina n'wina mi ndla yini n'wina mi nga boha n'wa William hi xitina mi teka swithombe swa loko kumbexani hi ye bolweni kumbe hi ye kwalomu hi va ku hi ri koho mi swi hangalasa xikongomelo ku ri kula ku twisa n'wa William ku vava kambe xivutiso ku ta va ku ma swi tivake ku un'wana na un'wana i na maxaka ya ka vona ku fana na mina sweswi ni nga na vamakwavo va 10 va nkombo ni va lava hi humaka ka mhani wun'we va nkombo
se swi vula ku loko ho ki hlasela mina ivi ki lwa na lava van'wana va ntsevu kumbe va nkombo lava va nga ku telaku kolomu yi nga koho mina no swi tiva ni nga swi tivi ku va ku tirhini se hikokwalaho ka yini hi ta fanele hi tikuma eka hi va nga madzolonga ya mixaka lowu ngopfungopfu ka madzolonga lama ma nga koho sweswiwani ya vaxisati na vaxinuna swi ta jika va ku n'wansati luya i hayiwile hikokwalaho ka ku va ku ndleke leswi na leswi na leswiya ku ve i wun'wana munhu a ngo lo kuma vanhu kwalomu a nga va kuma kona ivi a hangalasa se xivutiso lexi ni nga xi vutisa loko ni sungula na leswi na ha xi vutisaka na sweswi i ku hi va hi kha hi i yini xi hi susumetaka ku swi swo ka swi nga ri swa hina ku va swi hina hi faneleke hi swi hangalasa ke hi laha hi nga koho sweswi hi ku hetelela ku va na madzolonga vanhu va tawa vanhu va duvuriwa vanhu va ndla yini van'wana va biwa van'wana va hlongoriwa mintirhweni hi mhaka ku va munhu a hangalase swi swo ka swi nga ri swa yena ku lava ku fikelela yini a hi boleni 0860 002 543 ma swi hleketa ku munhu un'wana na un'wana i na va ka vona a hi amukeleni wo sungula mingiserelo ni hleka a nga ha ri kona la 0860 002 543 na n'wana ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ni lava ku hi kota ku vulavula hi swona leswi hi ku ongeti vanhu se va humini ka timhaka ta ku loko van'wani na va vona mehe lava ni pfaka ni va vona ka swihangalasamahungu swa mabulu kumbe ka Facebook kumbe yini a ti hoxela swithombe swa yena a tlha vula ku mina no va ku swi hlayiseni swantswa swi kohle swi mara wo ya teka xithombe xa mina i xi hoxa ka swi swo ka swi nga lavi wena hi mhaka yini a hi tekeni mingisero wo sungula hi lowu ni hlekani khalanga mpfukeni buto mina hi pfukile hi ngo vona a hi pfukile swinene a khensa swinene buti mhaka leyi ni taku na yona khalanga yi mhaka yi kulukumba swinene ene yi hava nhlamulo ya straight leyi ni nga ta vula ku swi vangiwa hi leswi ni ngo kota ku ni teka tlhelo leri mehe ni nga taku na rona ni fika ni vula ku mehe ni vona leswi mara a yi na nhlamulo a hi mi twini botket mhaka ya marhandzu yi fika kun'wana yi hi vangela vuntswaka lebyi byi nga ta a na ha mi twanga a hi sunguriseni futhi miri mhaka ya marhandzu nga ri lavaya va mhaka ya marhandzu yi ri vatsemini a hi kumeni un'wana hi twa ku endleka ni hlekani hi mamukeleni ka Munghana Lonene a ka ha ri na munhu laha 0860 002 543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM swin'wani i ku va vanhu va teka swithombe va ri swin'we ivi rirhandzu ri hela lowun'wana a sala swihangalasi hikokwalaho ka yini a hi amukeleni loyi ni hlekani Hi, Bopet. ahe mani Mina ni vona ku i mhaka ku munhu yena i kwatile i hlundzukile i lava hinkwenu hi hlundzuka that's why a endla sweswo a nga swi koti loko a va fitini a identifya ku a lavisisa ku okay swilo swi helile ni nga humani i boheka ku a ta vavisana mina vavisana luya na luya hi ku famba hangalasa mahungu kambe loko a kha mi vavisa hinkwenu hi le ku holeni a nga le ku holeni a nga swi tiva ni u hava insight a ni swi nga sweka njhani hi xitsonga ya ku loko ni kha ni vavisa van'wana tlhela a ni le ku holeni ende ni ta hela ni nga holanga ni ta hela ni nga swi tivi ni vavise hi yini ende ni horisa ku yini ka ku vava lokuyani nga vasoko kwalomu na vasoko se a ku na lexi hi nga xi ndlaku ku swi sivela ku swi nga ndleki swi swa muxaka lowu i ku va munhu a swi vavise hi vhota a ni hinkwenu ha vavisiwa ngopfu ka timhaka ta marhandza ni vulavula hi na xivongo yo fambisana hi rimbewu sweswiwa leswaku ni vavise hi munhu wonge there's no need ya ku famba ni hangalasa mina ni tlhela ni rhandzana hi munhu loyi i ni vavisile
ni swi tshika sweswo ni ya hola kwani ni fanele ni hola kona loko ni ya vona va pfuna va swa miehleketo va ni pfuna ni ya kona ni ya pfuneka kona hayi ni famba ni hangalasa ka swo hangalasa mahungu hi ku a ku na lexi ni xi fikelelaka so ti-likes na ku vanhu va vulavula hi swo dyambu ri pela swi swi hindzisa sweswo mara ka vanhu lava nga ta ni vulavula hi vona a swi suki manitwisisa ngopfungopfu kwala ka ku va ku inthanete a yi rivali a yi rivali inthanete ndzi ta nyika xikombiso xo ku ndzi hi loyi wa very much DJ well it's a legend da swilo sweswo ku munhu wa yena moda bombs u kuma na kharandana un'wana wansati nga xigangu lexi hi xi nga famba xi hangalasa sweswiwani hinkwaswo swo xi swi endlela hi sweswona DJ Zinhle i munhu wo tiveka a wu tiva hinkwenu swi ta ku endla yini mabinjene swi la ku fikelela hi no xi endla swo xigangu lexiya futhi hi mhaka ya DJ Zinhle swi tele ngopfu vanhu va rhandzaka na vavanuna va hina va tlhela famba va swi hangalasa i la ku fikelela yini va lava ku lan'wisa n'wina a ni ve n'wi malangwa mi lan'wisa hi ku tiva mukhalabye un'wana va rhandzana na swimanimani wa u nga miyeli vanhu vo tala va rhandzana vanhu va mari va miyela u lava ku fikelela hi loko lava se u lava ku ta langusa mina ku i ta swi kota na i lava ku langusa n'wina hi ku na n'wina ni mina ri lan'wa i nga lan'wela ku i twe kun'wana no i na munhu mi ngu swa langusiwa sweswo mi ngo ti tshamela mi mara mi swi vonisa sweswo i ku va munhu a vavisekini a hlundzuka a nga la ku vaviseka riyexe ku hinkwenu hi gina hi vavisekini so ni byeleni ke swi vula ku loko vanhu va ri ka vuxaka byebyi va nga va ku va ri ka byona sesi wa mina ho hleketelela hi ri ma swi tiva ho vula ku na n'we kumbexani mi nga va mi na tlhelo rin'wana va fika lava va nge ni vona ku va fika lava va nge leswiwani no swi hlayisela ku loko no tshika ni vaviseka hi ku na nkama wun'wani mi kuma ku van'wani va tekiwa swinepe va tlele heyi lava virhongo na vona va tlele munhu a teke swinepe vo nga hambalanga swiambalo and then a ku hani to xi hlayisa kusuka swi nga fambangi kahle u ta xi kuma ka Facebook u ta xi kuma ka Instagram kutani swi va kahle manitwisisa endla loko munhu u n'wi rhandza hambi swi herile herile ntiyiso na vuxaka lebyi ni nghenisaka ka swona i vuxaka bya muxaka munhu ni ya ku tekiweni loko ta tshikiwa liya ku tekiwa mina swi tlangisa ku yini kumbe wo tsakisana hi swi ta hela n'wini kuve vanhu se nga ri va nghena va na high expectation vanhu se swi nga akamutela ka xilo va ku famba va nghena ka social media va savana nemetrics enkomi seswami va nghena ka social media va vavisa vanhu i hungu leri ni humaka na rona laya hi ku vanhu a va chavi vo nghena va lava ku ya vavisa vanhu hi mhaka ku vo va vavisekile kumbe mhaka ku vo va lange koka ku nga langeki milanga koka ku nga ri kona loko se milange koka ku nga ri kona se mi la koka un'wana na un'wana mi n'wi hoxa ka swilangolango n'wini a amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani a ni purasanga kona kambe hi yaleyo mhaka hi va ka yini nan'we va vurhongo virhongo vo za va mi teka swithombe hi virhongo a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani ku na munhu la a ni purasanga kona kasi swi yo yini swi vula ku layini a swa lavi ni yi puresa swi la ni puresa leyi enhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene ni butati buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mina lava ku vulavula ka leswiwani swa swi hangalasa mahungu ne ni vona nga ri vanhu vo swi abusa vona self ni ma ku ri loko mo swi cheka mi ta kuma na tiqambi ta hina va sungula ku hoxana hi marito through swona ma swi vona and then mi kuma na vanhu ala ndleleni munhu ofa a biwa a tlhewa hi mikwana vanhu va busy va teka ti-video instead swa ku ri va mu lamulela or va tekeriwa tifoni va tsundzuxa munhu loyi va mu khoma vona no va teka ti-video va le ku hlekeni a tindleleni tipatwini ku mela tindlela ta ku hambana ta ku vava ngopfu munhu u teka ti-video
a humesa na movha ya number plate swilele a swi hangalasa na vanhu va movha leyi va nga se tiva va family instead swa ku ri ya shoot vanhu lavaya a nga va shoot a va pfuna yena u busy teka video movha ile i wile swi huma ka ti Facebook swilo leswiya swa vava swilo leswiya papa ene nkama un'wani na maxaka ya lava nga khumbeka ka nghozi yaleyo a va se swi tiva. That's right, a va se swi tiva a va se tiva vhela mara munhu u swi humesile mina ni swi vone sweswiwani a ya ka anyone yi stand ya ku na nghozi before toll gate laya a yi famba na vana laya va byisa ku ri hi nga teki swithombe and then a yi ndluli loko yi fi ku ta kumeka ku yima hi ta pfuna mara a ku nga yimeki ndhawu leyi u ndlule hi mhaka ku ri a va biza vitana maphorisa mara ku teka video ka swilo swa so swa ku vava so u vavisa munhu swi tele ngopfu swa so vanhu va swi abuse ende swi vava mativa swi vava ngopfu ni vona munhu wa a celebrity tika fika tano a swi endla sweswo a swi a lwa na munhu mun'wani hi sweswo instead of ku ri even na ku yimbelela lava likambi na vona va ntisa ku vava ngopfu vanhu va ku tala mona va yimbelela swilo swin'wana swa ku gegana u vona munhu a gega likambi yin'wani through risimu ra yena a ku a ri na message laya yaleyo i yin'wani kambe mhaka nkulu laha i ku hikokwalaho ka yini ku ta fanele ku va na madzolonga ya lama ya muxaka walowo vanhu mi yo rivala ku munhu un'wana na un'wana i na va ka vona na ya i mhaka ku ri swi lava ku dyondzisiwa mona swi lava lesson i mhaka ku ri abuse hina vanhu hi hina hi wrong kahle kahle n'wana mani hi hina hi wrong as abuser maybe swi lava dyondzo ntiyiso ku ri i nga va dyondzo ya njhani mara swa lava ku ri vanhu va kombisiwa swa ku ri swilo leswi leswi endlaka a swi kahle swi onha na vana va hina van'wana va mutswari a humeliwa hi problem n'wana a loyi a fika a vonisa video leyi a xikolweni laya u twisisa ku va a nga ti ku va van'wana lovani swa vava ku va hina i fanele ku ri i ti dyondzisa. Thank you. Let me tell you about my cans. 0860002543 inongana ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Swin'wana leswi hi tala ku va hi swiphiqo hi tlhelo ra madzolonga swi nga papalateka. Tsundzuza minga teka swithombe swa wena na muti wa wena ku va wehe hangalasaka na muti wa wena mara nga teki swithombe swa khalanga na muti wa yehe ku va wehe swi hangalasaka a hi swa wena swi helela kwalaho kumbe ha swona a hi amukeleni n'wana mingiseleriweni hleka a ku na munhu la ni vurini ni ku ntila lowu a ni fanele nga wu puresa loko ni puresa layini leyiwani a ku tala ku nghena munhu kambe ke ni nga siya mahlweni ni twa tlhelo ra wena yima ni sungula ni hundza laha ta va ya yisa mahlweni endla ka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. xikongomelo xa xiyanimoya i ku anamisa miehleketo i ku dyondzisana i ku va hi kombisana hi nyanyulana se ke hi lexi xiyimo hi va ka hina hi ku social media hi ta hanya na yona maxaka hina wona varhandziwa va hina hina vona kambe hi va twisana ku yini ku vava kumbe ha swi hleketa ku na vona va nga swi twa ku vava loko hi tshika hi ndla leswi swi nga khumbeku hina ke un'wana miyingiseri loyi ni hlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhlekani hallo minjhani hi pfukile minjhani papa hawa hi pfukile a khensa hi swona na mina no lava ku nghena ka hlokomhaka leyiwani ya leswi ni swi kombisaka hi nhlokomhaka leyiwani swa ku vavisa na ku vavisana hi ku va ku hangalasiwa swithombe kumbe mahungu yo karhi lama ma nga laveki munhu mina no vona wonge ku ya hi leswi ma ha ku heta ku swi vula nyana ku nga ri khale ngopfu sweswiwani swa ku swi nga va njhani loko un'wana na un'wanyani o ti hangalasela swithombe swa ndyangu wa yena kumbe swithombe swa yena na maxaka ma yena hikuva ina i ntiyiso ku na vanhu lava hangalasaka swithombe leswi va nga rhumiwangiki no rhumiwa va nga komberiwangiki
no komberiwa swi fika swi vanga madzolonga, swi vanga huwa, swi vanga ku ka ku nga ri na ku tshamiseka a tindhawini to hambanahambana hi mhaka ya ku vanhu va chuza ku teka swithombe ka ndhawu yin'wana na yin'wanyana leyi va fambaka ka yona. Ene ngopfungopfu va targeti laha ingaku ku na marhandzu kona kumbe vanhu valava va na ku rhandzana, leswi a swi fanele swi nga zi swi fika no fika kwalano. Impela swa hangalasa ntsako, ma swi imagine loko mutswari a tekiwe xithombe a ri na muhlekisani wa yena kolomu tikhoneni, ivi swi hangalasiwa loko vana va karhi va huwa xitaratini. Leswi va nga na tifoni na vona va kokana va tshunetana ku tata vona mutswari wa wena ku ri va n'wi kuma kha endla yini. Swilo leswiwani swi va kha swi vavisana vana, swi hundzuka xihlekiso eka community, eka un'wana na un'wanyana, ene na loyi a nga rhumiwanga. So dyondzo ya kona a ni ta ku a ho ti dyondzisa tanihi na vanhu ku ri swilo swa misava swa vavisa, swa dlaya, swa dlayisa, swa onha, swa onhela, swi endla swilo swo tala ngopfu. Ene a swi vuli ku loko vanhu va ri na tifoni vanhu va ta yima ku endla leswi va swi endlaka swa siku rin'wanyana. A va nge stop vanhu hi mhaka ku na tifoni kumbe ku ta hangalasa mahungu. So vanhu a vo dyondza vona hi voxe ku ri hambiloko no hangalasa swinepe swa muhaxi luyani siku n'wanyani a khoni yo karhi kumbe swa sesi lavayani kumbe swa pala kumbe swa ti lavayani, a va nga ta stopa hi ku wena u swi hangalasi tolo kumbe xani tolweni. Ka ikulukumba vona onge hina hi nga dyondza kusuka kwalano hi tiva leswaku a hi swa mina hambiloko no swi vona, hambiloko va kuma ni kha ni va tiva ni hlangana vona ni kha ni va tiva ni swi vona lavawani leswiwani a vo famba longoloka ko na rirhandzu xikarhi. Swi lavi mina ene a swi lavi wena ene a swi lavi yena lowu hambi u nga vula swona swi ku lavi hi ku no loko u swona a fana ni ku ta xinepe. So swi ku pfuni nchumu. Ni vone ni ve le kaya ni boti ve le kaya hi ku vanhu va nga ta swi vurisa xiswona. Kambe ku ko va ku ri munhu wa i tlo rin'wana kala ke kunde kai a hi nge mina ni nga vuxakeni lebyi ni na mhani laya ni na vuxaka na vona va na tivi, se mina na vanhu va swi tiva ku i munhu wa mina. Swi onha kwi ka yini to tsaka mina kume munhu kahle mhaka leyiwani ku va ti vuyetela a ringeta ku hleketa ku ri tisa ku yini mundzuku loko no fika ni va na ti-action leti karhi ti nga ta tshika ti-disaster ku ti nga ri kahle. Ku tsaka munhu a nga tsaka ku fikela na tsaka kona. Ku nga endleka matsakelo malama ma tisa ku getsela ka meno kumbe ku gula ka wun'wanyana hi ku ni ta tsaka ni sa sweswo, kasi munhu luyani u ti fambela na munhu wa yena hi mukhuva wolowo. Mi kuma ku loko se na mi hindzini kumbe mi n'wi xewetini va sala va gungulelana kwalani ku ri mi ngo tsakelana mi ngo hlekelana hi ndlela liyani hi loko swi te yini. Mara hina vanhu ho fanele hi ti dyondzisa ku a hi endleni a hi veni na vumunhu ka xin'wana na xin'wana lexi hi xi vonaka hi matihlo, ngopfungopfu leswi swi nga ta tisa ku ka ku nga ku tsaka a xikarhi ku nga va ku ri ndyangu kumbe ku hinta kwalano. Mara a hi ti byeleni tanihi rixaka hi dyondza tlhela hi dyondzisana ku ri leswi swi nga ri swa mina ni nga teki na xinepe, hambi no kuma vanhu lava ni va tivaka kumbe vona va nga ni voni na ku ni vona ni tekela yini xinepe, ni la ku fikelela yini handle ka ku va holovisa. So loko vanhu va ri na ti-issues a va ti veki tlhelo hikuva a swi nga ta va horisa, a va swi veki tlhelo hikuva a swi nga ta va tisela peace of mind at the end of the day. Mara a va teki hinkwaswo leswi va nga kwatela swona va swi veka tlhelo
a swi lavi vona because hakanyingi timhaka letiwani ta marhandzu laha vanhu va kun'waka va ri swin'we ingaku vanhu va ka hina va swi rhandza ngopfu swinepe swa kona ku swi hangalasa se mani ta ku rixaka a hi fambeleni kule a hi swa hina hi nga swi toloveli ene hi nga tinghenisi aka swona hikuva swi ta hi onhela a hi tingenisangi ni lava ku hi hetisela ku na un'wana la layinini a hi tingenisangi kambe bona ve le ka rirhandzu vona ke va ndlisa ku yini hi ku loko ko va ku lowun'wana tekile kumbe lowun'wana tekiwile ku fanele ku endleka yini ka xiyimo xa muxaka wolowo hi ku loko sweswiwani ni ri na nsati na vamakwavo lavaya va swi vona loko swi kha swi hangalasiwa ku sivara va na munhu un'wana loyi i tekela sesi nuna sweswo swa ku taniya ku fanele ku endleka yini ka xiyimo xa xolexo hi ku swi hi laha se na madzolonga ya kokwalana ntiyiso wa kona i ku hambi i ndzisani ya sesi or ya boti a swi va lavi sweswo hi ku swi nga endleka yena ya luyani a ngo boti va tekeriwa sati loko ku ri ku u ri boti va tekeriwa sati yena swi nga endleka na yena a ri na un'wanyana loyi a hlekaka na yena tlhelo loyi a nga laviki leswaku swi boxiwa swa yena mara wa swi kota ku ya boxa swa ku boti va tekeriwa sati wa swi kota ku ya swi boxa sweswo swa yena a nga swi lavi ku swi boxa ku vekeni u twa mbilu ku vava ka swa boti wa yena mara ku vekeni na yena u le vukatini mara a nga lavi swa yena swi ya swa byeliwa nuna wa yena hi ndlela leyiwani a ho hambana na swona whether i vamakwenu or a hi vamakwerhu whether i munhu la nga kusuhana na wena or mona u nga teki swinepe leswi u nga komberiwangiki ku teka u swi hangalasa u lava ku fikelela yini rixaka a hi dyondzeni inkomu botela ve ri hambana na timhaka ta vanhu a ni tivi ku luya ni n'wi vekela yini wa ha ri kona ke nhleka a nga ha ri kona swi tala ku va tani u kuma khe a ngwetlisa munhu ku a ta a huma ku ta nghena luya ivi loko i ya ka yena i kuma a nga ha ri kona kambe hambi swi ri tani mingisero mina hayi kho a hi pfumeleli ku na vona ka hina hi ta ku gemeta kwala kambe lexi nga koho i ku a hi hambane na ku twisa kumbe ku twisa van'wana ku vava a swi hi vuyerisi nchumu swo hi vangela mabadi hi ndlela leyo muhumelerisi wa mina tintambyini i ni komba swin'wana a nge ka mina a nge hey swilo leswi mi vulavulaka hi swo phela na namuntlha yi sukile ka Twitter ka Facebook na le ka X hi swona a hi nga swi vonangi hina ho swi kunguhata na muhumelerisi ku xiyimo lexi a xi kahle hi ku ya hi vulavisisi lebyi hi nga byi endla ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu se swi vula ku hi hlahluvile ivi ti ba swona kambe hambi swi ri tani i awara ya mbirhi ya kumeni mahungu ya misava nakona ku Afrika wa vulavula ku ta va na kona nakambe hi musumbunuku kusuka kwala studio 1 amasingita mall a Giyani a humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa a ri le studio 2A a ni famba na Sunduza wa ka Minga mana siku lerinene nani tata Eloise Richard Fleetfontein Musina kuyafika eBakery hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM makombandlela